nabo bari munonga iyo timu Nyakahuma ebyabwambo butimu chairman MK project yabanetongozi bwo muri KABALE Uganda tari bana vijana okujira hari Nyakahuma government ya NRM kwatanise na President Museveni etirehembera nunje mu ihanga kandi abanyaganda bashimirire kureberaho bakehara abantu abayende baretere mutwarize mbo mu butegetsi bw'ihanga. As our generals, you have seen them retired, we need now to prepare our new force that can carry on our mantle of the national resistance movement, our values of the national resistance movement. Ndetse kugambo hano tureke kwetorora turi kugamba habwebembezi bwa Uganda after President Museveni. Turi kugamba ari Uganda ahanyuma ya generation y'abakacira. Abo ni gobazi rukunda is out. What next? Nyakahuma najya nkashimiye kuba intebe kansano nje mu ihanga kugira ngo bwire President Museveni arubatari hanguma omuntu uri kumanywa ashyikira benwe yatwara ingomeji abandi bebembezi n'abantu abahika mukorogu ine basha bebembire hureje gukora no kugira ngo ikinegagamba n'iki kimwe turatekwa kuba turashomera a history wobona reba President Museveni myaka yamara twebebe waratekwa kumanya ngo akakora ikibareta kada identification Azimba you need just be humble like our product. Kwa chile project na mani munonga konga my concept is nareba chile kuchira kunonga emyeto and na ndashaba kugira ngo nitwe abacyara abarazare jiminyeto tugire program y'umwatuha kugira ngo nitwe twayiruka ngejiminyeto yerara mu nitwe tugira ko twatagana nabo twadvising. Jad agabar kwebembera team chairman MK project mu Burengero izoba yashobora genderwa cyabo kandi yashaba Nyakabale kubegitaho. MK project akakitekaho kugira ngo bisabe isorya yaba nakora project zezo abanyagana basa kumwetegereza mu na international communities kutwara. Wanjye because n'abajyanye launching projects za MK niteka mu kibashishire abugwa n'umunya-Uganda kandi nawo n'umuntu urakunda Uganda. Aha mukorano go gumwe abantu abarukuza kwebembera kutambuza ubutumwa bwa team mweji omuri KABALE bayorekwa gashoka Job namanya apuri.